Efeso biawolo ichokome klenklen kukujen enyo ngamo Paulo nidi Yesu Kristo bofo yenyumosumo na ale maya amen kronkron nidi heyelo ye Kristo Yesu mli niyo Efeso le dromo ka hejole ni jewonyo mole kenu cho Yesu Kristo dele ahanye keye kuku nidi eten ke ashinyo ma ke edwe niwo yijiemo ye mumondromo ke ni ayemo ajonyo konu cho Yesu Kristo chele monike mumonjo mo ejo wo ye mwenia ye Kristo mnele ni mone le ehala wo ye le no emnindani atoje shishi koni wo fe kronkron wo he akahin pako ye ehi ni eje somomni ejie wo eto ni wo chomo ebi ye Yesu Kristo yo tamoboni sa ehi ye somo nale oni akejie edromo ni ekedrowo ye moni esumo lelemni le anyamle le emni wana pomole ye ni ji no tomo e afale kecho ilale no ye edromo falele na eha dromo fakete kunu eha wo ye dwemo ke ni ashishino femle eha wole eyinto ni jite mo sanele ni ekpemni eto bonisa ehi ye Kristo ni ebaha ebejiano tole abamni ye be ni salemni koni ngoni bi fe eto yuchoko meshishi ye Kristo ni yo shipon le no fe le emni wana gboshi ni le huye o meini ajie watu ye moni chuoni bi fia le bejiano to na ye eyini eto poni le dienche sumo le na poni afe ni wo meini ocho hie oke wo hie efo Kristo no le ochomo enunyam le yijiemo le emni ake mumo kronkron ni awuhe shile so nyehunye naye beni nyenu anokwale le wiemo le ni ji wala here mosale papale ni nyehenye yele mumo kronkron le ji wagboshi ni le ayiba fono ke ashi nyumo akome ni ji le dienche enile ha enunyam le yijiemo ke yakuko ni ji nyuma ke enumo ke ashina agbe numo hewale ni jiokpo ya Kristo mnile ene hewale mihu beni minunye hemo ke yele ninye yo ye no cho Yesu mnile kenye sumo ninye ke sumo me kronkron le fe hele mi fon ni mo shida shimi kayonye emi solemo yamni koni wonu cho Yesu Kristo ni mole ni ji anunyam chale ahanye nile ke podie momumu yele ninye ale le jogban lemle nyemlingbe himbe ano ache koni nyenna nyele no ni ji hieno kamo niyo echamo lemle ke egboshi ni le anunyam le fale yeme kronkron amni ke no ni ji ehewale le dale ni tekyo no baba o ha wo meini wo hewo yole ye enyemo hewale nuchumo le nale hewale nuchumo ne etu ye Kristo mni beni etele shikeje gbohi ate ni ekeleta enine junono ye nwenia ye onupa yeli ke hegbe ke hewale ke no yeli fe ke gbe ni awu je bene mni keke shibeni baba le mni hule ano ni ekeni bi fia ewo enajianshi di ekele fe ni bi fe yicho eha asafole ni ji egbomochole kele moni ewo me fe obo ye ni fe mnile obo yimole hallelujah Efeso biawolo yicho enyo keje klenklen kuku ke ashikuku ni jinyuma keje gbele mni kete wala mni nyehukula gbohin jinye enye no tomo ikenye ye shaile amni inye ye mnisa ye no jene insule na ye lumoni yo koyo mni hewalele ni jimumoni chuoni amone ye to egbele bi amnile na amete wo fe hu wo hi oba wo jen yesa ye wo helo akono ele amni wo juni ni helo kedwe mosumole Iwajibi nini mwamnifu yo wono
Yawo fomo sulena tamomeni esholeno. Shinyumoni mobona le fa baba ole echon le dienche esumo baba oni ekesumo woleno. Ni wo ni kule gboyin jiwo ye no tomo ya mile echiewo ke Kristo fe hie dromo akehere ni wala. Ni ete wo keleshi ni enwo wo kele feta wenia yele Kristo Yesu lemni. Efe ene koni beyi ni baba le amnile ejie le dienche edromo fale ni teke no le koye emni. Nihi hawo ye Kristo Yesu nilemni. Eja ake dromo akehere nye iwara kecho hemo ke yelino ni enele je nyemni eje. Nyongmono ke noni. Je nuchumoy amni eje koni muku akasha. Eja ake enile na nuchumoni juwo. Abowo ye Kristo Yesu mni aha nuchumoy papai binyume saa eto koni wonye yemnile. Keye kuku ni jinyuma ke komeke ashina agbe. Kristo mnile yuda fonyo ke je majianyo efe kome. Nuhi wole nyaka akenye nisa ni nye jije majiabi ye helo befang ni meini acho ameketi afuloi ni akeni jinfulo ameketi ye helo nile cho nye fulo ile yebe Kristo na kambele ni menkpo jinjinye ye Israel mambi ye libefang ke boy ye kpamoy ni damonyumoshiwo nole agbefang hu yebe hie no kamako ni yebe nyumotete ye jine shi agbene Kristo Yesu mnile nye nisa ni nye yo oshonle ni chon Kristo lalenu nye benke eja akele jiwo hejolele moni ngokui enyole fe efe ekome ni ekumo gbogbo afaba ni yo te ni jinyele ni ekele dienche ehelo gumlale kitain ke apoile koni ekeme enyole fe abogbomo he kome yele dienche emni ni eha hejole aba ni ekpata meyi enyole fe kenyongmo egbomo chokome mni esuemo choleno nono ni egbenyele yele ni eba jaje hejole sale papale echonye ninye oshonle keme ni benkele hu eja ake enowo yenyole fe wo chon wo nagbe ye momokome mni ke ya chelemu Ndohe wale agbene je boy keme ponjin jinye don shimo men kronkron ile ananime mambi kenyumowe bi ni atwanye ama bofo ile kegbalo ile shishito le ni ekonte ji Yesu Kristo le no emli atwachumu le fe afe kumeye ni eda efe solimo chukronkron ye nucholemni ni emli atwanye awo afio nyumoshile ye momomlile. Hallelujah.